Kylo Ren kill his father. Jadi anak dia kata, well, maybe he deserved it. Hui. Jadi bila ibu bapa tak ada wawasan tahap 0 to 6, apa nak dicapai? 6 to 12, apa nak dicapai tu? Kalau tak ada yang tu, dia jadi keliru. Mungkin dia tak faham the developmental process of children. Pada tahap 5 tahun, budak tu tak patut tengok Star Wars. Sebab Star Wars membawa what we call as social dilemma. Anak-anak 5 tahun, dia punya perkembangan otak masih lagi apa kita sebut sebagai black and white thinking. Dia tak tahu ada black and white tu, ada grey in between. Jadi dia ambil benda tu bulat-bulat. Kalau ibu bapa tak faham benda tu, bila dia set wawasan, tak boleh terus set wawasan panjang. Nak kena ada according to the development progress of anak-anak.